Ka BJP Meghalaya ne ka sengi kelap tiang sobha ya ki laingut kirang ba ki banwannya so ila di sya ka parti. Ki laingut kirang ba ki bapinnya so ila di ki kentup u Dr. Wan Sanbor A Lingwi na sora uba meyalam Kharmalki na Oppershillong wa uba Elnathan Rintatiang na Umlingka. Ya kini ki laingut lap tiang da unong yalam ka Meghalaya BJP bat Menteri Sarkar ba AL Hek unong aktiin ke parti ba M Kharkrang bat kiwai kinong kitkam ke parti. Habakran hakani ka sengi uba AL Hek uloong bagani ka jingwan ya so kirang ba kanang penklan chu ya ka parti kamtam hakaban penkre ya ka MP election arhajar arpsaw bat MLA election arhajar arpupra ha Meghalaya. Uba Hek uloong bakinu ki biaso sya ka BJP kidi ben bu ya ka mat jong ka baha kamiat kari hakmat bat kidi ben tre shitam man kinti ya ka parti bat ya ka imnang salang. Tingis men sibone ba i Dr. Wan Sanbor A Lingwi yang ta i Elnathan Rintatiang bat i Meyadam Kharmalki di belalong ready benuan berjoin no sa parti ke jungi tingis no singan sutuna cibone bat kini gede naka tain sora ngalaikan mene yon tain sora bagilon lu kayeng hapo saumer juru kidon ngide ke bayan ha bat kisnong mairang Tikubli cibone pi boro laingut ngi welcome pi sila ke parti ke jungi bandang la cucu ban peklan bandang tre cucu dak bandang kajing klaim dana kajing benda ka parti ke BJP ke jungi kumno bahwa berpengkre you arpo pra la lagi pengkre do mentang yang sayo government BJP. If we are going to start now only to prepare for the 2028 the general election MLA election, we are going to get our BJP government at the Meghalaya.